Hayi-ke manje Gawule ndiwahuqa washa amaXhosa. Cha bafowethu, ngifuna ukukhuluma le abantu abaye beyikhulume egcekeni bengazi ukuthi igceke liyahlonishwa. Yahlonishwa igceke kakhulu, kuyahlonishwa ekhaya. Uyigada into oyikhulumayo. Ngizoqala nje ngikhulume ngale yengxabano bese uthi wena ngeke uphinde ubuye la ekhaya usuyahamba. Uhamba isikhathi ubuye ningasayixoxanga leyo ukuthi wena wahamba utheni la ekhaya. Kube leyo kudikila ukudla enganeni noma ngabe umuntu omdala kuba nalokho kuxabana okukhona phakathi komzali nengane yakhe noma kababa nomama nengane yakhe behilisana nje egcini bese ingane idikile ukudla sihambe siyolala. Iphinde ivuke ngakusasa futhi ikudle lokho kudla. Kuthiwa ngesizulu usudla lokho kuthiwa idla kubi. Ngesintu nje usudla idla kubi. Lokho kudla sekungakubinda hayi emphinjeni kodwa mhlawumbe ngokugula noma mhlawumbe ukuthi kuvaleka izinto zakho ukuthi nje wena wadikila ukudla ekhaya uyajika futhi usuyakudla ukudla kungaxoxiwe. Bese kuzoba ke ilenkulu kakhulu ke leyo ukuthi umuntu mayezizwa eneme nje bese ethi hey ngelinye ilanga umsafuna kagaya utshwala lapha nje ke kuphuzo xokozela kube mnandi ajike le nto futhi angayenzi noma athi hey ngisafuna ukwenzela ugogo nje okuyitihana aphinde futhi angalenzi lelo tiye liyabalwa njalo. Kuyaqamba sekuba nezingqinamba etohweni sekuqala ukuba nezingqinamba usuxabana nabantu nje unganakile abantu sebefuna ukukushaya uzuketshiniswa ngabantu usunezitha zabangeka nje lezi zitha ngalezi inkulumo esikhuluma bafowethu singanakile egcekeni ukuthi hey sengicabanga ukwenza itiye ngifuna ukugaya utshwala ngoba awulikhiphi igama elinjalo ekhaya ujika ungakwenzi maka waphahluka nje wathi umuntu ufuna akagaya utshwala ayenza sure ukuthi ayipheli inyanga noma amaviki amathathu ungabugayile lobo tshwala lelo tiye masulumemezela ukuthi ngisafuna ukwenza ugogo nje itiye ufuna wenze sure futhi lelo tiye lelo uyalenza ngoba sekuyimpoqo ukuthi ulenze ubusuze walenza njani walimemeza egcekeni mhlawumbe mawungaphandle ungakhuluma mhlawumbe mawungaphandle ungakwenza lokho kodwa hayi egcekeni uyajika futhi lapha usakwenza lokho so kugcina sekunenkinga ke ngokuhamba kwesikhathi uyibona usunamathunzana nje amnyama uyibona usunesigcwagcwanyana nje ubona usuwehlelwa izinto ezithile nje ezimbana kodwa ungazi ukuthi kwenzeka kanjani kanti yini ulimi lwakho ukhuluma noma yini endaweni engafanele so ungayikhuluma into ongakabi ready ukuthi ungayenza ngcono uyilokhu uyigodlile maka wabona usuyiphahlukile hayi yenza sure ukuthi uyayenza mina ngingaxoxela ngomfowethu la ongimaziyo lapha nje owake wazwa ubika umsebenzi ethi ufuna ukwenza umsebenzi hey konakala izinto eziningi mangaqhubeka ngibala ukuthi kwenzakala inani nayo sengazabona ukuthi ngisengikhuluma ngaye la kanti angithandi kodwa nje bafowethu bengizosho ungayikhuluma into ungakabe ready ngayo ukuthi uyenze ngoba uyibangela amabhadi uyibangela izinto ezimbi ezilokhu zikulandela zikuxake kusasa kanti yini umlomo wakho uthi mawuswesese kakhulu uzosasele nakubantu abangasekho ubathembisa into engekho kanti bakhona la egcekeni balalele baze batshelana ngoba batshelane ukuthi uyayizwa ingane yomntanami ithi izongenzela ukuthi ngoba phela bawumndeni nabo lapho bekhona banezindlebe bayezwa bayabona mase kungenzeki sekukhona ukugconana nje ukuthi hey uyayibona ke lengane yakho yomntanakho ke eyathi izokwenzela into ethila isayensi uyayibona ke le ndodana yakho noma le ndodakazi yakhe yathi izokwenza into ethila isayensi kuseyihlaya lo useyabuya kuseyagadla gadani izinto enithembise ekhaya nesese kakhulu ebese mase lokho osasa kwakho ugcina sekugaxelisa ungesasi usasele kubantu abangasekho ungesasi ukhulume izinto ezizithembiso ozohluleka kuyifeza kusasa uyothi uloyiwe Ngiyacela sicela uqala ungena kuleli khasi lethu chofa subscribe button kule channel yethu eyonqa phambili umgosi 2 yayiwenganza kwethu ke lana ke siniphathele unkwali yenkosi insizwa ke enamazwi anohlonzo izinkulumo nje ezakhayo mina ke nawe bengathanda sihlangana lapha ya kwi comment section sezovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba sakha isizwe ngesinto sethu danko siphinde sihlangana kwi video elandelayo.